Kunjani madoda? amaJongo right. Njoba nangibeka nje ukuthi ngibe umphathi wenu la emaJongweni. Ngithi angenikhulule. Ukhulumile lokhuzane umcineka lapha wathi ijongo elithatha lokhuzane umuntu osenengane nezomfazi is not right nto leyo. Ngiyanikhulula mina. Isikhathi asisafani njengamanje. Yini uqhathanise isikhathi semandulo nesamanje. Njengamanje sekuphila thina sekubusa thina. Njengoba ngaleso sikhathi bekusabusa ofanda limeva. Umuntu akoma umfila umthanda menza umfazi indlalifa lo muntu osukwezalo wena ukuthi umuntu akumuntu osenengane kabani izingane ziyajula nje ama esikoleni iswenzi ziyidlalela kuphuma umntwana vele showcase ngeke uzulast nomuntu omthula esikoleni yabo kufike thina sizwa la eGoals bonto msithande siyakhe siyenza umuntu so yena uqhubile inkulumo lapho nalapho kodwa ke mina oba nginiphethe mawubona umuntu omthandano mathi unengane menza umfazi mawuyokwazi ukumakha afford lento yokuthi kuthiwa kumele uthathe omunye ongenayo esibili uzom-afforda kanjalo imisebenzi ayikho phela manje imisebenzi ekhona imisebenzi yakothekini leholo 320 yokukhanda imiqamelo manje ngiyavala ngubile bafethu kusekhaya kusekhaya la Ngalo bulali ngobe khona